جبو مجال زمانی کردی و جبو وی سدمی جبو گل تاتوس اسلام و حرمت خوشک برایم عزیز و قدر بلند هم باش تزانن کو به زمانی زکماکی جیان ناوه بانگو داخازا مجی جوه اوه کو جبو پیش روژا زارو که خو بیش زمانی کردی هل بجیرن جبر کو زارو پیش روژا me زمانی کردی جی هبون ناسناما me ام هردم به گل تاتوسی سر بلندر دم باش سلاو ریس زمان هبونا منه و هبونا تیجی گر او نبه از جتونمه و تجی تونی از نه به زمان خواه به زمان تا بتر داخفم تو جمن فهم دکی بله چما جبر کو از جی کردم و تجی کردی که ایجا بلازارو که مجی لزمان خواه خودی در بکبن و شیار ببن و جی حز بکن و هین ببن ناساندن و ناو گل به زمان تی ناس کرن جبر کو ام خواه باش ناس بکن زمان خواه هل بجیرن و پارستن زمان کردی ارکم همو گل کردانه جبویه که ام به توایی زمان خواه بپارزن و زمان خواه هل بجیرن عزیز و هجا زاروک دلال کبار گل تاتوس فدکار و جفکار سلام و رس اون دزانن کردی دبستان ترکادا هل بجارتیه کردی جن دامه پیشو جامعه پیشوجا خوب بو خادیج بونا پیشوجا خو درس کردی هل ببجینن اون هر هبن دایی که نزانم به ترکی با آخفن زارو که نزانم به کردی با آخفن مزن دکن گلی زارو که تاتوسی زمان کردی وبجیرن به زمان دایی کی بخینن لورا هون پیش روژا منه بیت آزارو کانه سلاو و حسکرن دم باش ev 22 salin li dibistanê Almanan dersa zimanê Kurdî didim, mamostetiya Kurdî dikim. Dema zarok zimanê xwe dayîkê hîn dibin, bextewariya wan, şanaziya wan, serkeftina wan zêdetir dibe. Ji ber ku di pêvajoya hînbûna ziman de mirov digêje encamekê gelek baş, ew jî şexsiyet e. Ji wê yekê jî hêviya min ew e ku em zarokên xwe bi kêmasî mezin nekin û pêşeroja wan bira ronayîtir be. Parastina ziman wektê zanin parastina kesayetî ye ya ango şexsiyetê ye. Ez ê wî dikim gelê me tekmanê, gelê me Tatosê di vî derbarê de têra xwe şiyar be, hesasiyeta xwe nîşan bide. Wektê zanin ziman mafeke rewa, demokratîk, meşrû, mirovî ye. Ev bi dehan salan e gelê me ji bo vî mafî bi dest bixe tekoşîn kir. Bi gelên perî hemû gelê me, bi taybetî jî gelê me Tatosê li vî mafî bi rastî xwedê derkeve, hesasiyeta xwe nîşan bide. Zarokên xwe ji bo perwerdeya zimanê Kurdî ji bo zimanê dayîkê qeyd bike, divê em ji bîr nekin dem bi sînor e. Li vê de silav û rêzên xwe ji hemû gelê me tekmanê re dişînim. Tenduristiyeke baş, jiyaneke bextewar û serkeftinê dixwazim.